tingin dia. Nakaroon sa lugar nga din bisitahan ni Ann Curtis. Na ada tarong sa Kambugahay Falls. Katuning area nga din gibisitahan ni Ann Curtis. Kambugahay Falls. Kaduhang pagbalik dire. Guys, dito ay Ann Curtis. Kuha po akong picture, oh. Ma'am Flor, tawa akong picture, Ma'am Flor. Alright. Sir Dennis. Kambugahay Falls.